Present simple ili prosto sadašnje vreme. Za ovo vreme potreban je samo glagol u infinitivu. Na primjer, visit, make, watch, jump, cook, eat i tako dalje. Uzet ćemo ovaj posljednji glagol. U potvrdnom obliku on je isti za sva lica osim za treće lice jednine, to jest kada je subjekat u rečenici he, jedna muška osoba, she, jedna ženska osoba ili it, jedan predmet ili životinja. Kada je subjekat jedan od ova tri, onda se na glagol dodaje nastavak s. Zaključujemo da je subjekat veoma bitan kada treba odlučiti da li dodati nastavak s ili ne na glagol. Da vidimo to na primjeru. Glagol walk u present simple može glasiti walk ili walks. Od subjekta u rečenici nam zavisi koji od ova dva oblika ćemo upotrebiti. Subjekat je Cameron, to jest he, jedna muška osoba, treće lice jednine, što znači glagol će imati nastavak s. Cameron always walks to school. Cameron uvijek pešači do škole. U ovoj rečenici subjekat je Jessica, she, treće lice jednine, jedna ženska osoba o kojoj govorimo, što znači glagol će imati nastavak s. Jessica has clarinet lessons on Wednesdays. Jessica ima časove klarineta sredom. U ovoj rečenici subjekat je they, množina, nastavka neće biti. They like history. Oni vole istoriju. Children je množina, zamjenica they, nastavka neće biti. Children often play sports. Deca se često bave sportom. Ovdje je subjekat we, množina, nastavka neće biti. We go home at 1:45. Idemo kući u 15 do 1. Ovdje je subjekat Millie, she, treće lice jednine, jedna ženska osoba o kojoj govorimo. Nastavka će biti Millie usually watches TV in the evening. Millie obično gleda televiziju uveče. A ovdje subjekat je Millie and Mickey, treće lice, ali množine, zamjenica they. Glagol neće dobiti nastavak s. Mickey and Millie usually watch TV in the evening. Mickey i Millie obično gledaju televiziju uveče. U posljednjem primjeru subjekat je I, prvo lice jednine. Nastavka neće biti. I often play the guitar with my friend. Često sviram gitaru sa svojom drugaricom. Pažnja! Nastavak s se dodaje na imenice da označi množinu, a u present simple se dodaje na glagol da označi treće lice jednine. Stoga treba biti pažljiv. Pogledajmo primjere. Giraffes eat leaves. A giraffe eats leaves. Kada je subjekat u množini, glagol nema nastavak. Kada je subjekat u jednini, glagol ima nastavak. My sisters listen to pop music. My sister listens to pop music. Ima, nema, nema, ima. U odrečnom obliku ubacujemo don't ili doesn't. Primetit ćete doesn't se razlikuje od don't po tome što ima s u sebi i logično je da zaključimo da ćemo doesn't koristiti u trećem licu jednine. Pošto pomoćni glagol već sadrži s, glavni glagol neće dobiti nastavak. Bilo bi suvišno. Znači, u odrečnom obliku nam je bitno da li ćemo staviti don't ili doesn't ispred glagola, a to nam zavisi od subjekta. Tom, he, jedna muška osoba o kojoj govorimo, upotrebit ćemo doesn't. Tom doesn't like Jerry. Tom ne voli Jerrya. Children, treće lice množine, upotrebit ćemo don't. Children don't go to school on Sundays. Deca ne idu u školu nedjeljom. Subjekat je I, prvo lice jednine, upotrebit ćemo don't. I don't live in a big house. Ne živim u velikoj kući. Subjekat je it, treće lice jednine, upotrebit ćemo doesn't. It doesn't snow in July. Sneg ne pada u julu. U upitnom obliku situacija je slična. Ispred subjekta stavljamo pomoćni glagol do ili does, a koji ćemo od te dvojice staviti zavisi od vremenske prognoze. Od subjekta. You, do you play computer games every day? Da li igraš kompjuterske igrice svakog dana? Kod ovog pitanja subjekat nije you, već your mom, tvoja mama, jedna ženska osoba o kojoj govorimo. Does your mom cook well? Penguins. Množina. Kada je imenica u množini, upotrebit ćemo do. Where do penguins live? Gde žive pingvini? U ovoj rečenici subjekat nije you,
već your best friend, tvoj najbolji prijatelj. Može biti he ili she, jedna osoba o kojoj govorimo. Pa ćemo upotrebiti does. Does your best friend read books? Da li tvoj najbolji prijatelj čita knjige? Summer, leto, zamjenica it, upotrebit ćemo does. When does summer start? I da odradimo jedno vežbanje. Najprije treba da vidimo da li se od nas traži potvrdni, odrični ili upitni oblik. A kako ćemo znati? Vrlo lako. Pitanja se završavaju upitnikom, a za odrični oblik data je odrična rečica not. Kada nema upitnika niti rečice not, od nas se traži potvrdni oblik. Da vidimo. Nema upitnika, nema rečice not, znači traži se potvrdni oblik. Dat je glagol visit. Prepišemo ga i gledamo da li će ostati nepromenjen ili će dobiti nastavak s. A to će nam reći subjekat. Radi se o Sally, she, što znači dodaćemo nastavak. Sally visits her grandparents at weekends. Sally posećuje baku i deku vikendom. Ova rečenica završava se upitnikom. U upitnom obliku ubacujemo do ili does ispred subjekta. Pošto je subjekat your dad, tvoj tata, jedna muška osoba o kojoj govorimo, stavit ćemo does, a glagol work ćemo samo prepisati. Nema potrebe stavljati s 2 puta. Does your dad work in an office? Da li tvoj tata radi u kancelariji? Odrična reč sa not, stavljamo don't ili doesn't. Gledamo subjekat, subjekat je I, uz njega ide don't, glagol prepišemo. I don't eat meat. Ne jedem meso. Kod ovog primjera nema upitnika, nema rečice not, što znači traži se potvrdni oblik. Glagol prepisujemo i gledamo subjekat. Subjekat je u množini dolphins, što znači da glagol neće dobiti nastavak s. Rečenica se završava upitnikom. Ubacujemo do ili does ispred subjekta. Subjekat je you, upotrebit ćemo do. A glavni glagol, koji je također do, prepisujemo i dobit ćemo What do you usually do after school? Šta obično radiš posle škole? Da biste sve ovo lakše upamtili, ovaj glagolski oblik možete zvati i present simple, zato što se cijela present simple priča vrti oko s subjekta i nastavka s, koji međusobno zavise jedan od drugoga.